Denan reapi tania Nabi Ibrahim masaolina api lagi pacak keki. Hingga bakiro kasih pak nami api matunu. Tapi nampatat dengan puang Allah Ta'ala pak napudangnya api maka ada cakek ko ia cakek mapasalama. Kulna yana rukuni bardan wasalaman. Kini maka dapat puang Allah Ta'ala bardan ala Ibrahim. Tatai mati Nabi Ibrahim pak mati macakek. Pak namotok ko sa eto ko patapulo asoda patapulo bani na matitoy. Nanyero api isuro macakke makanya maka di Allah Ta'ala bardan wasalaman cakke mapasalama dia marigaga. Jajitan niya tu Nabi Ibrahim masaolina api memato macakke. Aga na baca Nabi Ibrahim waktu niya di perang. Kagam apa lah? Hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Iya na tu nabaca Nabi Ibrahim na pia dem perang. Iya na tu nabaca na kada po Allah Ta'ala we atakku iya pe naranno ngamewai we na podani pia kada cakek kopi. Iya na tu nakada to pandite ko me ko makendre iya tu mubaca. Iya ko buak ko mapeca iya tu tanay mon ritap. Tapi aja mau takin rek napa tabu ngaleta. Polo gitu. Itu. Nah sebab magai sinin na ya royon roy tak kena ya na rono pusuro po Allah Ta'ala mapasalama.